eh nenziwa usamkelo warawara bishishi yazangidumise ngokuthi nje ngithola ama-products banisiza amasi usamkelo ethanda noma ethanda nosisi wami ave niqina niyaphapha niyaqina niyaqina ngithi ungadaka umbuso ngoba uyaphela ubengathanda nami usamkelo mina angikhuphulwanga nje usamkelo okunalokho ngathi ngikhushulwe ingane yasekhaya hayi osamkelo nje ibonkolo engingazazi engasona ngisho nazasekhaya niyaphapha niyaqina uqina ndaka umbuso oqina okuphapha ngoba uyaphela usibona nje sidlowa kangaka ngoba sinaka indaba zethu nawe sisi obuka le video none of your business ukuze ube right ukuze upholise ikhanda nje phole la enhloko phole la uzoba muhle njenganami mina noma ngaba mumbi kulabo abathi ngimumbi kodwa nje mina myself mina ngiyazazi ukuthi ngimuhle angidingi ukutshenwa yinina nje ukuthi umuhle not angincengile futhi ukutshenwa yinina mina ukuthi ngimuhle noma ngimumbi yini noma futhi ngathi ngimumbi angithengisi angezwana sengithini utholeke othishu oil ugcoba uthambise inhliziyo yakho le nomona ngoba nomona kakhulu nabantu besifazane futhi nozenife nomona nozenife nje ningalungelele lutho ngekho lutho enilungelayo ngoba manje ninomona lapho mina ke ngiyangikhuphula njengoba ningimonazela mina ngikhushulwa ngosamkelo ngizikhuphukele ngokwami iproduct ngithole bengekho usamkelo ubengekho untasi ngithole ngingedwa nje qinqo kanje sengasho ukuthi ngiphakanyiswa umntakamango ngoba yena shembandla ke ngiappreciate kimena ke ungikhuphulile umntakamango uthi angipost I love my sister so much ningikhonzele kuyena igoli abambonayo nimtshene ukuthi ngithe ngiyamthanda kakhulu ngohlezi ngimthanda wethu-ke uNonhle ubhodla umlilo futhi nje yena akakhushulwanga usamkelo futhi usamkelo wayengathandani naye wayethandana nosisi wakhe nina ningaphaphi usho abantu ukuthi abantu bangaphaphi masikhumbula usamkelo eqala ukubabona wabahambisela igrosa ya right indaba ye-content yasuka lapho ukuthi baze noma mhlampe kube nobudlelwano bokuthandana nombali mina kodwa bengathanda sihlangane nawe lapha kwi-comment section ukuthi ubani uphakamisa omunye ubani ongamphakamisanga asazi but asihlangane kwi-comment section siphinde sihlangane nawe ivideo elandelayo.